برادرای بلاگران که مقصد فقط ماشینی که بلاگران هم بتونن برورن که مقصد اینه خیلی شخصیت رو برادرای عزیز ببروره. دمو چوپلیستان میدونم. ما میمام چوپلیستان میگذارم. خب اگه جویا که جون ختم؟ ما دوشنبه برادر. اگه جو شکه؟ ما دوشنبه ایلینسکی رایون. سلامت باشه. چی نام داره که جون ختم؟ نام من احمد برادر جان. احمد. سمی مدام موندم برادر چندی کسر زن زد که یادمش نقطه می ماشینی که بوارش نکنیم و بچه تقویش هم زن زد بچه همکش هم زن زد که این در جون موزدگی ما در که پولی حرام در کار نید بالا قسم اگر 20 ساله می بدم کو ما می گفتم که ها ما 53 ساله ما دانه پروست همی زندگی قطعی بکشم بگیره خود میدونی زمان جو جنگ میدونی بله این هم بچه را سه بچه را بردن نه کشتن شو نه مرداشون هم جوادیگی گرفتن بردن سوی باشو اگر شما برادران عزیز دلتون برای مهاجرا بسوزه اگر از تحت دل مقصد برای مهاجرا کار کنین شخصیت پاسپورتشون رو میگیره میگه داکیومنت میکنه جای کارت میکنه مقصد به نام فامیل همون برادرمون ای چی از زلاتای کرونا قرض میکرده میگرفته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز و پاکداران گرامی ان شاء الله خوب هستین. خوش آمدید به کانال ما میرال تیوی. هم شما میندارم برای دستگیریتون هزار رحمت هزار تا گذشتیم. برادران گرامی خیلی گفته بودیم او برادر زنگ زد گفتیم مقصد گفتیم ما یوردمش میکنم مادر بچه‌ش بروره به همه شما معلوم مقصد چندین برادر زنگ زدن گفتن که این ماشینی که ایره باور نکنه یا اون کسون پومروی نکنه این شخصیت یا اون شخصیت هسته که چند کس را فریب کردگه ای در سان پترزبورگ بوده مقصد پیتردا بوده این ماشینی که رقم 1 بوده ماشینی که رقم 1 بوده چی گفتن این برادران گرامی و پاکداران گرامی کوشش کنه پس هست کنه که در تای دست همین ماشینی که نغلطیم مقصد ما هم زبسو همی مدام موندم برادر چندی کسر زن زد که یادمش نقطه می ماشینی که بوارش نکنیم و بچه تقویش هم زن زد بچه همکش هم زن زد که این در جون موزدگی چی گفتن این برادران گرامی گفتنیم که مقصد همون برادرای بلاگران که مقصد فقط ماشینی که بلاگران هم بتونن برورن که مقصد اینه خیلی شخصیت رو برادران عزیز ببروره که تا که مردم ببینن در ته دستشون دیگه ته دست همی به انصاف و به عقل و به ناموس و مقصد نغلطن فریب نخورن. اگر شما برادران عزیز دلتون برای مهاجرا بسوزه اگر از تحت دل مقصد برای مهاجرا کار کنین برادران گرامی این خیلی شخصیت رو بروره روی اکران ده با مانعی که بشناسنشون که کیان چیان بعد جواب بگم به این کاری کردگیشون این آدم چندین کسی را فریب کردگی اسمش گرفتگی باور کنین تو حتی اون برادرای برش بودگی فریب کردگی بوده یا ما با اون خاطر ماشینی که رقم 1 موندگیم ما دیگه نمیدونم چی بگم شخصیت من خیلی گفتنیم که برادرو احتیاط کنید باور کنید خیلی ماشینی که من میدونستم که حیوان همی آدمی که بسیار قسم بخوره او هیچ با باوری نیست من میدونم که دروغ میگه ما یا باور نکردم با اون خاطر ویدیو کردم پرداختم که تا که یکم کس میشناسه میره که الحمدلله برادرو بسیارش برآمدن زنگ زدن که ماشینی که هم خیلی شخصیته ما از یه صورتاش در روی اکران میمونم این موندگیم مقصد ببینه که کیه چیه یا هم بابای لنگری کدگی و داخل گیرم ویدیو رو باسش کدگیم باسش بکنم با سر کده مقصد چندین برادر شکایت کردن که همین شخصیت
ба ҷавобгарӣ кашида шавад беҳтарин мешавад. Че майқа мардума фиреб кардан, пули ҳаром хӯрдана ба ҷавобгарӣ кашида шавад беҳтарин мешавад. Ба ҳамин хотир ман дигар чӣ мегӯм ин бародара? Ин бародара ман ҳеҷ чӣ гуфтанӣ нестам. Мақсад бу ин бародарда айн бузбалагӣ бовар ки чени бузбалагӣ тағвӣ май. Охи бадбахти беномус ай пули ҳаром хӯрданда ай қавдаморо фиреб карданда мембари як ҷобраи кор кунӣ зиндагита хушро бубарӣ. Тобае алло ҳидоятмон кунад. ман дигар ягон чӣ гуфтанӣ нестам бародара. ҳамин қамем ки эҳтиёт кунед. баъд як чиз дигар нагуфта намона бародарони гиромӣ. бовар ки хеле шахсиятҳо бисёр шудае. як модар алоқа дар баромад гуфт ки ҳамин бачакҳои мақсад меҷоянд ёшанд як шахсият паспортошона мегирад мега документон мекунем ҷои кортон мекунем. мақсад ба ном фамилияи ҳамун бародаромон ай чи ай залатҳои карона қарз мекарда мегирифта қарз мекарда. ба ҳамин хотир эҳтиёт шавед. барои чӣ гуфтам ки бародарое ки мақсад фақат блогерора мақсад машарикошон мебурад. ин хеле шахсиятҳо бурое ки бисёр шудакан. бисёр мардуми муҳоҷира меоянд мақсад ай ватан барои даҳан нон коркунӣ. ин шахсиятҳо нерхи фиребшон мекунанд. мераванд ба ном фамилияшон қарз мекунанд. у бечораҳо сообщение меяд зангшон мезананд ки қарздори дарак надоранд. ин як хеле шахсиятҳоро буброре дар рӯи экран нишон будем ба ҷавобгарӣ кашида шавад ва мардум бишносандшон ки киянд чиянд дар ҳаёт. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ҳамақа гап доштем, сухан доштем, гуфтем. кадоме ки иҷома кардан мехоҳад марҳамат. мо дар хизмат дар метрои Теоплистон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. видео тамошо кунед. салому алайкум дӯстон бародарони гиромӣ. умедворам ки хуб ҳастед. бародарони гиромӣ чӣ хеле ки мебинем мо дар метрои Теоплистон қарор дорем 4 этажа. яъне ки дар ҷои хидмон аз як ҳиҷома дар хизмати шумои бародарони гиромӣ. кадоме ки ҳиҷома кардан мехоҳад ина номеро ба адресо метавонед ки занг бизанед. мақсад ватсап дорем бародарони азиз. салому алайкум менеси автоматически мақсад шаҳр ҳамин шароити ҳаминҷа ҳамаш навистагӣ мақсад сообщение меравад шумо да мехонед махсудтон шад миёед иншоаллоҳ ҳиҷома мекунед. ва кадоме ки мақсад бародарони азиз ҷои мо миёед ҳиҷома як китоби қуръон туҳфа карда мешавад ва китоби қуръон дошта боша бародарони гиромӣ номнавист чӣ мекунем иншоаллоҳ ҳамун 350 нафар ҷамъ шед ҳамном яъне бародар кадомеш биромад иншоаллоҳ ки ҳайш рӯй мекунем ҳисоби як корхона. ва як чиз дигар номсал ҳамон бародарони гиромӣ инавин сайти моро ба рӯи хабар бигиред. видеои пурраш ҳаста тамошо кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.